ki hajar ngut ki pat riunget jong kabalang Katolik na ka Archdiocese of Delhi kilami siya surak hanong ba Delhi hene kasngi kar pulai tarik November arjar arbusan ban plai yaladi siya ki pat ba ya kejinget kaba maki kidan ki pat runget jong kabalang Katolik ha kani kejinget procession kabala penlong hanong ba Delhi kilayar wai kilayar duai bat yaro ya utrai ha kajing don lang jong ka Eucharist bakon ha kani kesngi ki pat runget kilap rakhi kerpang ru ya kesngi ukris sim harangkat kajing lek buram kerpang ban kajing pla ya kajinget Katolik kajongki